Friends ang kisa video senama yang toh notification of Roma yang toh apa ni rokano nakati ingke ta job notification kabang mas sopaijak tong apa Roma yang toh mane tini ani rokno share kainai ingke UPSC ni tei CFEF assistant commandant ni sopaijak tong ingke bono sekang nai nelene online form fill up bahagi kainai ingke te eligible eligible busuk na ingke te last date bofro ingke bohairo pura nagi nailene kisa video logoi fa thangmao ingke ni rok kha logoi kisa nagi thangla ingke sini rok bo siwi thongnai ingke bahai ke form fill up kainai bohairo kisa process nai nailene ta ingke amoni ingke UPSC ni tege assistant commandant ingke boni last date ingke 10 May 2022 o aspro ni dino form fill up ma khairang naita o asang ni bisingo ingke the last date for submission withdraw khaimanai bo 10 May 1 ingke tip nai nelene je nangmani no nai nelene ta ingke exam written exam ngai bo ingke written exam ingke 7 August 2022 o asang bisingo na exam ngai ta ingke omo exam ingke OMR sheet ke exam nai ta offline exam ta baksaba ta online tu exam rok mani amke bohaya offline ne nai ingke oroni post ta bomo go najangnai ingke BSF 66 najangnai CRPF 29 najangnai ingke CSF ingke 62 najangnai ITBP ingke 14 ingke SSP ingke 82 ingke total 253 najangnai ta ingke exam center rok ingke Agartala ingke Ahmedabad Gangtok Panaji Goa or jaga rok exam ngai tangni rok jepa jaga exam choose khaike ni rok or center rom sul hangke romanai ta apana Tripura ni ingke Agartala go exam ngai ingke bahai ke form fill up khaini bahai rok te eligible rok busuk nang ingke nai legera ingke oroni age limit ingke 20 ni siming 25 jora o asang ni bisingo mangnai ta ingke SC ST roni bagai relaxation tongpinai ko 5 bosor ingke 30 rok ingke romanai 30 jora ingke tabo boni no full process nai thangani thangla ingke kisa video no to log nai ne ingke written exam ro na ingke 7 August 2022 sai pe ni ro no ingke syllabus paper 1 ingke general ability and intelligence 250 marks ni maro na exam ingke paper 2 maro pinai 200 mark ni ingke bo hai ke maro nai ta ingke ni rok nai neli dang mo PDF no ta share khairo nai ingke ni rok or jaga WhatsApp group hai ke Telegram channel o ni rok join khaike ni rok nuk manai ingke physical test rok bahai ke maro nai ingke physical test ingke tabo 100 meter race ma khainai 16 second by ingke female rok ingke tak buri rok ingke 18 second by ma ro nai 100 meter la ingke 80 meter te sa ma kharfinai 3 minute 45 second by ingke buri rok ingke 4 minute 45 second ingke long jump ingke 3.5 meter ingke bono chance opinai brok 3 bar ingke buri ni go 3 bar chance onai ingke shot put ok ma ko honai 7.26 kg ingke bono 4.5 meter asuk ja hasal jora tei ma ko hornai ta ingke te interview tongpinai ko interview rok ingke candidate who are declared qualified in the medical standard test will be called for interview personality test to be conducted
by Union Public Service Commission. Candidates who are declared medically unfit but allowed to appear before the review. Tabo UPSC ni te brok interview te nanai inge physical test rong nanai imbon pore ke tabo ni medical unfit to hage brok te waisa ni rong no chance opinai bahaita inge interview go inge 150 mark ni exam maronai inge final selection no inge the merit list will be drawn on the basis of mark obtained by the candidate in the written examination and interview by personality test bohai written exam bohai ni bage o asuk bai rokwe selection pai ni ta lehi OMR sete omai ke exam aranai kiting ke gol ko ni roll number rok je or tak 0 la hange 0 ko nai to go or jaga tik boni suja go ke marks swing ta ke 8 phang la hange je 8 tong mani jago gol ke marnai bhai ke maras ni ta ke salaroni height brioni height busung nangnai hinke height hinke 165 ke chest hinke 81 cm ke tema police haranai ko 5 cm inke kg hinke 50 kg rong nangnai inke brain go inke 157 cm inke pro inke chest rong nangya inke 46 kg asake naita inke friends ang bono nai liya ge isang tabo form fill up ni process no sinai na inke tabok nai ni leni friends ang te wasa sapi grane omoni last date inke 10 May 2022 nirok eligible hingke bachelor degree tak je pa stream nage arts pan pori tani commerce pan pori tani hapana nirok apply kai mane 20 ni siming 25 jara age limit hingke bono to nai pelila hapana te sene no sapi mane hingke tabo apply bai khai ni nalis nai hingke tabo ang oroni website ha faila nirok ani description or jaga link rojak tongo or jaga click khaila hangke nirok bo amhai ke nungnai ta hingke amhai ke nukla hangke tak segang pila bomno ma khainai CPF or jaga amno click ma khainai or jaga ni go hingke or jaga part 1 registration hingke part 2 te wasa registration ma khaipina hingke tak part 1 no registration khainai hingke tabo amhai ke sokhainai the candidate are advised to go through the instruction carefully before filling up the application form. Inke mo haino kaha ka pore ke nirobo nage khailai dita khaila hangka hapana taba ni rono system puno goi ronai bom hai ke khainai inke nirobo je khaya ni pro inke nirobo omo kalai ke ne khai manai ja inke taba or jaga tola go thang hangke yes hinung nai inke or jaga go click khaiti click khai mane pore hinke omai ke nungnai hinke aktak desktop mode khai ranai mono ke laptop je nugma hai ke desktop nugma hai bhai ke ni ro nungnai jake khai ranai mobile bai ni khai ne hinke tabok desktop side or jaga click khai desktop side click khaila hanke omai ke nungnai hinke tabo sungbong no khaini ha CV forest service bono main exam bono to niya ke online request for withdraw khaima wa nang tabo khali hingla hangke hingke tabo form fill up khaigani digi go thanglai sinai sigang phaila or jaga ninbo musine boni pore ke tola go or jaga gender ro hangke male female suisinai hingke tak male hingke tak date of birth hingke tabo babani bo musilai
इनके तक मदर नेम रok बसाई पैमानि परे इनके नेशनलिटी और जगह इंडियन और जगह ऑटोमेटिकली सुजा इनके काइजक दे काइजिया दे और जगह को मारक इनके अनमेरिड इनके कम्युनिटी वो इनके तब SC ST इनके ST इनके तब कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर तक ST नि नंबर मासुसनि और जगह इनके तब बमंग रok थुं बसाई पैमानि ST रok बसाई पैमानि परे इनके तब do you belong to minority और जगह no इनके निने और few इनके और जगह few रok नांगया इनके और few ने apply खाइमानाय ता इनके तानिने select your educational qualification और जगह वो इनके तब already passed the degree or equivalent examination इनके और जगह बनो नंग पासिंग जागला इनके वो apply खाइमो पासिंग याको तब final year इनके वो apply खाइमानाय इनके तब सिगांसिंग ने पासिंग पैजाक इनके और जगह already pass हो क्लिक खाइती क्लिक खाइ पैमानि परे इनके तक address 1 और जगह तक village हुने इनके तब पोस्ट ऑफिस अमर जगह हम कैरेक्टर लेटर उमाय के तब डॉट ड्रॉप इनके बहाय रक दारो दी तक स्लैश रक हम मुस तारो इथांदी इनके जगह स्पेस रक इसमें सुई दीता डॉट ड्रॉप बहाय रक हांगे और जगह एक्सेप्ट या खाना इनके तब पोस्ट ऑफिस रक बहाय रक पूरा रोई पे ला हापी नगर और जगह डिस्ट्रिक्ट रक बहाय रोई पे माने परे इनके तब मोबाइल नंबर इनके तुम पर रोई पे माने परे इनके तब और जगह कंटिन्यू को क्लिक खासिनाय फ्रेंड्स इनके तब माइके पूरा खाई पे माने पूरा और जगह ईमेल लो अल्टरनेटिव ईमेल नांगते अलकानी ने ईमेल तो हांगे बनो रोइरो दिता इनके ता कंफर्म इनके और जगह सेम से सकांगने हाइके सुइमा हाइके रोदि बन परे के तब कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर और जगह को हंके निने ST सर्टिफिकेट नंबर और जगह को बॉक्स है रेडी इनके तक और जगह कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू है डेस्टिनेशन और जगह बमुक सुरो के सावा अपने और जगह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही रह रहता इनके हम हाइके तब कंटिन्यू को क्लिक खाइसनाय कंटिन्यू क्लिक खाइ माने परे इनके तक मनो रिलैक्सेशन इनके और जगह नानाय दे इनके नानाय रोइरोनाय इनके नंग रिलैक्सेशन नानाय ला हांके तक बाहे खाइने और जगह यस रोगो इवन परे के और जगह क्लिक मा खाइने ता नागे टेस्ट प्रोग्राम क्लिक खाइ माने परे इनके तब 5 बছर और जगह रिलैक्सेशन मानाय ST रोनि बागे इनके एक सर्विसमैन तब खाइला हांके 10 बছर बेबायसा रिलैक्सेशन मानाय इनके जों तब 1 इन रोनाय ST नि लोकेशन रोनाय इनके अमाइके नुनायता अमाइके नुगला हांके एंगै थानाय इनके बनपुर के तब कंटिन्यू को क्लिक खाइसिनाय कंटिन्यू क्लिक खाइ पे माने परे इनके तक मानो फोटो आइडेंटिटी कार्ड इनके तक और जगह क्लिक मा खाइने तक नि आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड बहाय रक और जगह रमानाय पुतार आईडी रक रमाव इनके जों तब आधार कार्ड न से एप्लाई मो खाइलायनाय इनके आधार कार्ड न क्लिक खाइ माने परे इनके तक नंबर बॉक्स आनाय इनके हम हाइके आधार कार्ड रक नंबर बॉक्स पे माने परे इनके तब तै तामा खाइनाय और जों और जगह नायने मो मीडियम of examination for is a component of paper 2 जों पेपर 2 तो माबाय एग्जाम रनाय ता इंग्लिश बायदे हाइके हिंदी बायदे और जगह चूज खाइ माव नंग जेफाबाय एग्जाम चूज खाइ रमाव इंग्लिश हाइके हिंदी ओके इंग्लिश बायना ना हिंगे इंग्लिश इनके तक do you final selected recommended an earlier examination to the post of assistant commandant इनके और जगह सिलेक्ट नायनि लेग्रा इनके और जगह यस रोनाय बन परे के और जगह तेवैसा कंटिन्यू को क्लिक खाइनाय कंटिन्यू क्लिक खाइ माने परे इनके फ्रेंड्स तेवैसा do you finally selected और जगह न सिलेक्ट पैजा ता असिस्टेंट कमांडेंट को और जगह नो रो दिदो नो गरो हांके नि रक अमाइके नुनायता इनके अमाइके पेज सफाय माने इनके और जगह क्लिक खाइते नगो और do you finally selected इनके तब और जगह ने कैप्चा कोड न बॉक्स आनाय कैप्चा कोड न बॉक्स गई कैप्चा कोड न बॉक्स पे हांके के सको तब
Oke mahai ke nong mani pore ke or jaga yes roti. Oke. Oke o click kaisi nai. Oke click kai mani pore ke mahai ke nong la. Engke tabo amno print kai gi pano tonglai tongma ata. Engke nero message bo sofaino mahai ke. O jaga dear applicant you have a message sofaila. Engke जों tabo amno print out खाइना लाइसिनाय engke print slip o click खाइसिनाय engke tabo ngi thang hamo part 1 ni ko form fill up ngi thang engke tak part 2 ni no tewse khali phisin take apply ma खाइसिनाय engke tak save खाइना ragla hamno engke tabo nongnai click here for part 2 registration or jaga click खाइनि tabo Brok tak sawa part 2 online application omo khayani hingke laptop hai ke desktop nangnai phu sawa hingke mobile bai apply khaimiya hingke jang tabo desktop site khainai legira hingke amno desktop site ke anghi or jaga click khai rojak desktop site hingke omai ke nukla hata hingke tabo ni registration number box age date of birth box age or jaga ma khaisinai mobile bai to khaima desktop laptop rok nangi liata hingke mobile bai ne desktop site khaige hingke khaimanai hingke ni rok ni oro bo message nuknai sobi jakhe ni rok khaila hangke registration number he message sofaijak nungnai bono tabo click ma khaisinai tei date of birth ma box asinai ta date of birth tei captcha code oro box ai paimani pore hingke tabo submit o click khainai hingke submit o click khaimani pore hingke tak bai ke nuknai di photo signature bo mai ke or jaga accept ngnai bahai rok or jaga system phunugui rojak hingke accept ngnai himai omai ke accept ngnai boroni oro hingke tabo accept ngya hingke omai kokoi rok omai rok signature blur ungjak rok bahai hingke accept ngya hingke signature ola hingke kaha ke sinijak ungjak wngka nangnai ta hingke bahai hingke accept ngnai sikon sasa rok photo bahai hingke bo accept ngya khanai hingke jang tabo photo upload khailasinai friends sanglai nai tabo photo ang upload khaipe hingke tabo how to resize photograph and signature image or jaga click khaila hangke ni ro photo size kome rogoi namanai ta hingke bro or jaga go photo size kome photo upload bahai ke ngnai ni rok upload or jaga confuse wngmao laptop bai simisi omo photo size kome rogmao bahaya or jaga go mobile bai ni rok photo size kome roi namao hingke bahai kome ronai bahai ke upload ngnai bahai hingke ta hini rok nainai te jaga click khaila hangke bahai ke khaimanai ta hingke tabo photo bo signature bo te nini document nung upload khaigani nung voter card parola ha voter id hingke license parola ha hingke hai ke aadhar card parola ha hingke nung bono no upload or jaga ma khainai ta hingke 300 KB ni siming 20 KB ni bisingo size wngka nangnai hingke ni rok upload khaimanai hingke hai ke simisi or upload wngbo hingke ang tak pura khai paijak hingke tabo or jaga upload o click khaisinai hingke or jaga sawo PDF hingke scan ma khainai ang or jaga hingke instruction naijak liya hingke or jaga PDF hingke scan copy or jaga nini ID card ID proof o hingke PDF ke si mas nangnai PDF snagani bo or jaga 300 KB ni bisingo wngka nangnai hingke tabo ang tewaisa omo khaipigram PDF snawi upload khaisinai PDF size kome rogani bo or jaga bahai kome ronai bahai ni bagui pani rok no phunuk tongo hingke ni rok omono PDF no size kome rogani bagui bo ang ni rok no roi ronai omo description o link roi la hangke ni rok omono apps no download khaige hingke PDF size kome rodita hingke tabo ang or jaga 300 KB ni bisingo nangw hingke tak 300 KB ni ke khainanai hingke tabo hingke ngnai hata hingke tabo ang amono save khaisinai hingke ang tak box ai paila hangke tabo upload khairo
hingke tabok upload khaibai mani pore tak ma khailini continue khaimani pore hingke tabo oro aadhaar card ma bok sanai hingke tabo exam center omo select ma khaina hingke agartala hingke oro jaga tabo declaration o hingke oro click ma khainai declaration o click khai hangke oro jaga ni tolao click khai hangke tolago oro jaga click khaijanai tongo oro jaga click khai hangke omaike panai hingke tabo view haike print out omono tabo khaina ma hanta hingke take complete wngoi paila hingke tabo omono take exam ni bagui admit card naisingma tongsinai hingke naising tongmani pore hingke ulo bufro nai bahai rok naisinai ta aporoke exam thangui roima hingke nirokbo tabok haike khailai di haike khaila hingke photo size komei rojaknai ani description o link manai or jaga o click khaila hangke nirok photo size rok bo komei rokbe tei pdf rok bo or jaga naigui namanai nirok pdf size komei rojaknai rok bahai rok ang or jaga roi rojak tongo nirok oro naigui na khaidi ta hingke nirok ani channel bai kwrwngya khotong kotal ko hingke subscribe khaigui tongro di ang tei bo mahike nangmani rok form fill up khaigani rok bahai rok bo to toboi phainai hingke nirok jeforo nang bai kwrwngui tonglai di hingke tabo nini dol rok no bo sia khotong hangke borok no bo share khaigui sirolai di hingke dugan rogo thangyagui nogo asugui no nije no khaimuk khe chai deba haini bagui joto no hambai.